Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүнгү число кандай эле унутуп калдым, туугандар. Видеого жазып коем. Туугандар, кандайсыңар? Иштериңер жакшыбы? Комментария көп жазып туруңуздар, туугандар. Албетте бардыңарды комментарияңарды окуп, лайк басып коюшка аракет кылам. Сиздер дагы видеомга лайкты басып, каналга катталбагандар каналга катталып, поддержка видеоду группаларга таркатып коюңуздар. Мындай сонун видеолорду элдер көрсүн. Бүгүн Орус базар, воскресенье болот, Жалал Абад шаарында. Орус базарды жалаң сиздерге азыр көрсөтүп өтүп кетем. Мен мына мотоциклды көрүп калдым. Брат 1 тонна электро мотоцикл, электро скутер 1 тонна көтөрөт экен, трицикл. Шул состояниеге үкө алып келишимге 145 миңге түшүп калды дейт. Мына бортуна кылып тур өзү. 145 миң сом болуп калды дейт. Сонуна туугандар, мындай 1 тонна жүктү жүктөп ишиңер битет экен. Куда аласа ушундай электро скутерлар Китайдан келишти баштаганда мен реклама кылып калтырып коем силерге. Кеттик Орус базарды көрөйлүк, туугандар. Орус базары суббота воскресенье күнү Жалал Абад шаарында автобекетти жанынан же Тоок базар жанынан башталып келип көрсөңөр болот. Бул базар суббота воскресенье күнү 2 күн. Эртеменки саат 8ден түшкү саат 3ке чейин болот, туугандар. Кандай бүйүмдөр бар элде, кандай бүйүмдөр алып чыкты. Өзүңөр бүйүмдарыңыз болсо алып чыгып сатсаңар болот, туугандар. Же бирдеке керек болсо келип көрүп алсаңар дагы болот. Алып сатарлар бар, сразу алып кое тургандар. Же шашпай өзүңүз местеге коюп сатсаңыз болот. Кийим көп, туугандар. Суук түшүп калды. Бизде да Кыргызстанда да суук түшкөнгө элдер мындай курткалар, ар кандай көрсөңөр болот, көрүп атасыңар. Ушундай кийимдерин, ысык кийимдерин алып чыгып сатышып атат экен. Мына карап, халаттар бар экен. Так. Жаңгак. Бабуля, а сколько килограмм стоит? 100, да? Домашний. Домашний это местный, да, жалабатский? 100 сомдон экен. 100 сом. А вот этот набор сколько ключей стоит? 500, да? Ты все, весь базар, тебе пленки не хватит. Да нет. Все снимем, всем хватит пленки. Так, книжки есть у вас, да? Кассеты, охо. Блин. Помню время, когда кассеты ставили, слушали. А кассеты почем у вас? Не знаю, вон хозяйка. Женщина, да? Ага. Хорошо. Бабло, почем кассеты? Кассеты почем? Да, вчера 24. Не слышит она. Почем? Не слышит она. Сколько? Кассеты. По 20. По 20 чырмасомду. Соленийси бар эле 300 сом дедим. Өткөн базар. Так, кеттик. Оюнчактарды. Ну, пушка канча? 600 сом. 600 сом. Пушкача кичинекей. Так, чоң видео кылып берейин, туугандар. Шашпай көрөсүңөр. Кеченки базар анча адам аз болгон үчүн, мындай бүйүмдөр аз болгон үчүн тартылбады. Канча сом экен мына Кыргызстан? 1200. Иштейт. 1200 сом арзан. Телевизор канча экен? 2000 сом. Баллондорду айтың. Мына 1000ден. Бул кандай размер? 14. Но 500дөн буям 14. Так, жакшы. Фаралар кайсы машинанын фарасы экен? Фара. Мыналар. Задний. Габарит. Волга. Волга? Волга 31. 31'deki. Так, сонуна бүйүмдөрүн тартып коем, туугандар.
Nomeringizni aytib qo'yasizmi bunalar? Satılıb olsa çalışıp alıp 558 558 22 22 18 18 78. 78 şu akamga baylanışıp buyumlarını ko'rsatib qo'ydim. Balon boyunca şu strelli mashina televizori bor ekan, chalib tug'anlar. Cho'ng televizor ekan. Olib ketsangiz bo'ladi. Rahmat aka. Tak. O'rus. O'zi ko'rinmaydi. Bu balanın nomerini aldığınki videolar ko'rsangiz bo'ladi. Nomerleri var, ko'p adamlardı. Bardıq videolar ko'rsangiz, nomeri qoldirib ketgan adamlar ko'p. Har kunli, har jumala chiqar. No, ne diskasi? Diska kim edi? Nimasi? Qaysi mashinaniki? Bu Kia. Atos. Atos. Qancha so'm? Tak, o baltası ham bor ekan. Bu ne? İşte bu ata. Buna ruchkalari yo'qmi? Mashinasi yo'q qolgan. 4 ruchka qo'yish kerak. Buna ishtaydi. Utechkasi yo'q. Yo'q, normal. Rossiyadan kelgan. Qancha so'm bor? 3000 so'm. 3000 so'm bor. 3000 so'm kemi bor. Yaxshi. Что еще покажешь? Televizor, o apparat. Давай вот это вот, иди сюда. Meniki deb tur, men o'zi tortib oling deyapsan. Ketib qolmaylar. Nesh bu? 2,5 ming kami bor. 2,5 ming kemi bor. Ishtaydi, ha? Buni ham belki gazam ishtaydi. Tak, yaxshi. Buni kolonkalar qanchadan? 500 so'm. Ishtaydi. Tak, tarozi? Tarozilar 200 dan. 200. Buni eskisi. 200 ya. Так, гладильная доска 300. 300. Раковина 500. Щит 2000 so'm. 2000 so'm. Так, televizor qanchadan? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Gul qancha? Gul. Gul mendan emas. Так, velosiped qancha? 5000 kami. Nomerni aytib ketding belkimi? 0 Ha. 999 Aha. 00 Aha. 45 31. O'sha nomerga baylanishib, boya ko'rsatgan barcha buyumlar, namnolar, DVD'lari bor ekan. Pilisosi bor ekan, to'g'anlar. Bo'ldi, o'chirib ketdi. Mana kolonkalarınız qanchadan? 500 dan aka. 500 so'mdan. 50 so'm beraver. 1000 so'mdan mechtalar ekan shunday. Barda Tak, bardiq buyumlarni ko'rsatib qo'yasan, to'g'anlar. Projektori bor ekan. Fitton onday. Litso fitmas, step vagon bo'lsa. Olmaydi, ma'rusini beraman 800 ga. Narigi kuymaydigandan qo'ygan. Yaxshi. Buni ham seniki? Bunalar ham Bermaydi, 2000 so'm. 1000 so'm aytib olasizmi? Yo'q, qancha o'tadi bunalar? Pechkalar. 500 dan. 500 danmi? Arzon ekan. Ana Tikon'niki polka. Polka 300 so'm. 300 so'm. Tak, buni ventilyatorlar bor ekan. 500 so'm. 500 so'm. Tikon diskasi qancha? 500 so'm. 500 so'm zapaska. Rulchi 300 so'm. 300 so'm. Tak, rakovina bu yoqda dag'i bor ekan. 500. Xadonoktor bor ekan. Ishtaydi. 200 so'mdanmi? Chamo arzon purish bo'lib ketding sen. Antenalar ham bor. Antena qancha so'm? 200 so'm. 100 so'm, 200 so'm deb o'rgatganda bu bola. DVD'lar 500 so'm. 500 so'mdan ishtay turgan deydi. Mishok menen perchatki 500 so'm. 500 so'm ekos. Вообще sonun. Poliklerdi tanlab olib ketaveradi. 30 so'm, 50 so'm. Ha, komplekt bu. Komplekt. Qanchaga beraverasiz? Inomarka Toyota'niki. Qanchaga berasiz? 400 so'm. Komplektini 400 so'm. Sonu no vampirchi zadniy 200 so'm. 200 so'm. Chamo arzon purishdi. 1000 so'm bilasiz. Eyvah. Sen nomerni aytish so'rasa ayting. Kolyaska bor, hozir aytaman nomerni. Yemon sizniki? Rossiyadan kelgan. Vo, bular ham hozir 200 so'm deysiz. Qancha so'mdan qancha so'm? Bu 6000 ham buni. Zimniy kolyaska. Tuxti 6000 so'mdan ha? Sostoyaniyasi. Markanisi bor. Rozovik ekan. Bu barchog'i bor-ku?
Mындай тамак жей турганы ham бар экен. 6000 сом сонун, состояниясы жаңы экен. Мен бул байелде 12 миң, 13 миңден турат, а? Так, мына зеленый-чи. Бул двойкабы? Двойка. Бул двойка. Так, бунун канча сом? 6000 сомбу? Мына люлькасы менен. Люлькасы да бар жогу бар экен. Азыр фирмасын кандай этикеткасы? Мынабы? Вообще. Тугандар. Камарелло деген Камаро экен да? Chevrolet Camaro. Так, мотоциклиңиз жүрөбү өзү? 2,5 миң. Көрсөтүңчү мындай жылдырып мынакка. Болду, көрдүм. Муну баллондорун кылган экен бу. Ух ты! Жиндүү, а? Зарад азырап, зарад бойжа башты. Канча заряд алып атат? Билбедим, сайып коётты, зарадтары бар. Так, басы канча сом муну? 2,5 миң. 2,5 миң, жакшы. Сонун. 2,5. Дагы бир жол номериңиз ата. Печка бар. Печка 2,000 сом. 2000 сом. İşteydi ha? 2000 сом тугандар мына. Жакшы. Очень хорошо. Звони давай. 0 Так. 999 Ага. 00 Ага. 45 31. Болду да, номерлерин калтырып койдум. Бүйүмдөрүн жалаң көрсөтүп койдум. Бүгүн молодец, көп бүйүм алып чыктыңыз, а? Майлы. Так, кеттик. Дагы эмнелер бар? Жок, көрөлүк, а, тугандар. Бул жакта диска бар экен. 13 бе, 14 бе? 14, да? Канча сомдун комплект? 10 миң. 10 миң комплект экен, тугандар. Но знак канчадан бери турасыз экен? Бул 300, 400, 500, а? 300, 400, 500. Nasıl 500 сом экен? 300 сом. 400 сом ортасы. Сонун. Дискалар зор жакты мага. Номериңизди калтырып коелу, чалып алып кетчи. Айтың номериңизди. Так, диска боюнча 0770 45 32 23. Тугандар, чалып дискаларды сурап, мына знактары бар экен. Көп экен, 3-4 турат артында. Ала сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Мына спецовкалар бар экен, а? Курткаларчы, бул экөө элеби? Сизде? Шимдери сатылып кеттиби? Так, канча сом бул куртканын өзү? Куртканын өзү 1,5. 1,5 миң сом. Ошо сонун экен, тугандар. 1,5. Берки оно костюму канча сом? Костюму 500 сом, а? 2000 сомго куртка менен чогуу алып кетсе болот экен да? Жакшы. Курткаларыңыз көппү азыр? Ооба, курткалар бар. Женский, мужский. Булар 500 сом. 500 сом. Булар? Булар 200 сом. 200 сом. Детский комбинезончук канча сом? Булар 300 сом. 300 сом, а? Кеми бар. Кем бар дагы. Детскийлерден кандайларыңыз бар дагы? Так, bu yakta mına toplu dublonkalar var eken. Дублинка бар. Детский var eken, ona kişineki 200 dublonka. 200 soma. 200 сом. Sonra. Mına женский koyla kança? Булар 300 сом. 300 som. 300 somla. Ece'min büyümlerini ko'rsatib koydum. An kelip alıp ketip. Bo'ladi, rahmat Ece. Так, kurtkalar aябай көп eкен. Kurtka жазгандарга мына калтырып коеюн. Түрү канча болуп атат баалары Эже? Мындай. Канчадан канчаға? 1000, 300, 400. Кымбатты 1000 сом экен да. Болду өзү. Мынакта духовка бар экен. Сонун состояние. Бирөө советский экен, а үстүндөгү?
Üstdeki sovetskiy. Oyam sovet. Ha, iki oyam sovetskiy. Qanday salomatchi? Ha, bunday men uyda ishlatgan esimda. Temirdan. Basini ayting. Bas qancha bo'ladi tava? Aha, sizga 500 so'm. 500 so'mdan. 500 so'mdan bunda duxovka ham bor ekan tug'anda. Bittasi. Bittasi o 500 dan. Sonra tak. Buna baya non japqani va? Qancha so'm? O? Qancha? Qancha? 80 so'm. Kichkina, buncha yedi. Qancha mana shu surpa? Qancha? Bas. 300 so'm? 280 ga berasiz. Buni 300 ha? Yo, 100 so'm. Ha, 100 so'mmi bu? 100 so'm ekan bu. Ha. Buni 280 ga beretgan o. Surpan. Sonun. Paderi bu. Tak, tuqqanlar bu hozir sotilmay qolsa, bemalol avamga chalib, qanday olib ketamiz deb so'rashib olib ketsangiz bo'ladi ekan. 500 so'mdan duxovkalar, tuqqanlar, sovetskiy duxovkalar. Var yo'q ishlaydi, ha? Ham yo'q ishlaydi ekan. Mana İşte. var yo'q ishlaydi. Eski on sovetskiy temda uni. Yaxshi. Tak, ayting nomeringizni. Chalishib. 779 779 18 18 88 88 02. 02. Şu avamga chalib, duxovkalarni so'rab, o'zi bir qo'lla ikkovini olib ketsangiz bo'ladi ekan, arzon ekan. Mayli, rahmat. Tak, guldir. Gul tart deganlarga 250 so'm ekan. Так. На Jang обувь, arzon обувь. Смешные цены. Qancha so'm bo'ladi aka? No, qishqidan boshlaylik, saposhkalar. Bas qancha? 500 so'm. Tak, 500 so'm o saposhka. Jangi 500 so'm. Tak, krossovkalar qancha? Bir deylar bas. Aldari bir deyim. Ha, bo'ldi. 500 dan. Bu jaqlar 500 so'm ekan, tuqqanlar, krossovkalar. 500 so'm. Tak, bular 500. Detskiylar bor ekan. Do'stlar, detskiy non vashi sonun. Ribok. Buna qancha so'm ekan? Detskiylar. 500 dan bular ham? Bular ham 500 so'mdan ekan. Detskiylar da 500 dan. Tamam gene. Tak. Bu jaqlar 300 dan ekan. Ne olar? Ha, bu letniy. Yo'q. Bu ham zimniy ekan. Odan men turayim bu. Вообще. Altı so'm. Tak, aka nomer qoldirib qo'yaylik. Shanba kuni qo'yib keladi. Subot voskreseniya kuni kelersin aldingizga anda. Subota kunlariga bugun bana oldu. Har subota chiqamda. Ha, o'zi bugun voskreseniya chiqmaysiz. Yo'q, chiqmaydi. Har subota kuni kelib shu yerga kelsangiz shu krossovkalar bor ekan aka. Arzon, arzon krossovka. No, endi sezonga ayoy ko'p bunday pechka olib chiqib o'tadigan tuğanlar pechkani приблизительно balarini qoldirib qo'ydim. Ko'p bunday biri bo'lsa ikkinchisi sotayotgan turadi-da ko'p. O'shaga pechkalarda bemalol kelib. Bu o'sha pechka kimniki ekan? Qancha so'm tog'a? 2000, 3000 so'm tuğanlar. Eski sovetskiydan ekanda. 3000 so'm ekan do'stim. 3000 so'm. Вообще красота.
Iya, assalamualaikum. Canı usta. Baylardı katındaki yiyince bir arkadaş. Akıl. Non qarab qo'yamiz. O'tkanda shishtirenkasini qo'shib berdi, shishtirenkasini qo'shib berdim. Onu sen o'zing qo'shib berib qo'y. O'shani siz aytmadingiz-da uni. Sen qo'shib berib olsangiz, ya deb qarashgan bo'lgan. 300 dan bermoqchi bo'lsa. Qanday söyleyeyim? Alo, O'rus bozori bu deb chalar etgansizlar. Qancha so'm? Aka, buni qancha telefonimiz? Telefon 700 so'm. 700 so'm ishlaydi. Sonun kemmi? Необычный. 700. Так. Так, dostlar, bu yoqda Eran pechkanda tartib o'tib ketayim. 750, 850 ha? 850, 850, so'mlar 1000 so'm. Buna 1000 dedi, onlar ortda turganlar. Cho'ngdori 1000 de. 750, 850 satib ketgan shunday. Ya bunlarni o'tganki videoda ko'rib turib so'rayapsın dedi de 450 krishkalar. Bunlar 450 so'm ekan. Tak, buna to'g'aloqlar 35 450 so'm, 34 450 so'm, 28 350 so'm ekan 28. Bağlar. Çarşı da onun orta bugün adam köp pazarda. Ayavay köp adam. Yamağa gelip subota pazar günü körsünler bolat aylanıp. Qanchadan nak? Ha? Qancha olib qoldi hozir kilogrammi? 60-70. 60-70 qayerdakilar? Ha? Qayerdaki? Arslonbodda. Mora qancha? 60-70. No 70 ha? Dostlar 70 so'mdi. 70 so'm. Vaşe. Arslonbodda ukamda meni. Tak, turganlar, bu o'zingni buyumlaringni tartmaysan deysinger, o'zimnikini ham tartib bir qaltirib qo'yin ha. Buyumlarni. Bir chetdan boshlaylik. Tarozi, kichkinakay tarozimiz bor. Oltin tarozi qancha so'm bo'lbasi, avval 2000 so'm kemi bor. Buni boya tarozining nesichi? Toshlari. Komplekt 1000 so'm ha? 1000 so'm bunday. Qancha ekan bu? Tosh komplekt bor ekan. 1 kilo go'shtdan puli. Tak, mahsi 600 ekan qara. So'ng mahsi 600 so'm ekan. Cho'ng qanday? No, garelkasi bor ekan. Al 8,5 ming tak. Turganlar 12,5 ming. İşte 4 o işte aka duxovkasi da işte. Dollar 84 40, euro 81, rubl 1 so'm 33 deyin, satılış 34 ekan turganlar. Nah. Обменниктер бағаларын қалтырып қойын. Воскресенье выходной күнгі обмена валюта шундай болып атат тұрғандар. 84-40. Ассаламу алейкум. 84-40. Рубль 1 сом 33, сатылышы 34 дейін. Достар, лайкты басып, каналға қаттал оғандар қаттал қойыңыздар. Шындай сонын тақ малыматтарды біріншілерден көріп қаласыңар. Так, туғандар, мынандай гилем, бүгін өзі гилем видео болды. Ақырына дағы арзан гилем азыр келіп қалды, әкем арзан сатат кен. Гилем бойынша айт берің, срочныйге о ақша керек екен. 3'e 2 размер. 3'e 2. Firması Aristokrat dediniz ha, Tursiya. Alacın. Türksanı. Tursiyaniki ekan. Jarım ayla oldu. Capcan mı? Capcan. Şekilleri koca. 1,5 ay bolğon gilem ekan mына. Kojunный подкладкалары мен азыр мен bu yoqda qалтырып qo'yam da. Tuğanlar. 2'ye 3 Aladin firması ekan. Tak. Emi 15'e aldım dediniz ha bunu. 15'e. Hem bu adamlarda haline kılıp koyun da arzan berip atkanız işensiz kança berip atağız? 5.000'e veremeyin de tamak çekerekte. Boluşu 5.000 eken Boluşu 5.000 dostlar. 10.000 düşüp verip tamak Oha. çekerekte. Zarıkkan adam sat atat.
Баа чалып туруп, мага дагы 500 сом түшүп бер деп эле, ушундай чалып алып кете турган, көргөн адам ала турган килем экен. Мен азыр номерин калтырып коем достор. Şu балага Даниярдан көрдүм деп туруп чалып алып кеткиле, жардам болуп калсын иншалла. Айт бериң номериңизди. Так, туугандар, бул жерде мынандай аппарат бар экен. Бул эмне ака? Çöp turagıç. Чөп турагыч, майдалагыч, иштейт. Бар жогу закон. 220-га законный иштейт экен туугандар. Так, аябай сонун керектүү бүйүм экен да ака. 220'ga. Мына крышкасы. Крышкасы bu. Безопасность. Вау, машалла. Акчасы 25 mi? 25 деп атасыз. Болду. Туугандар, 25ке чөп кескич, ушундай чөп бөлгүч бар экен. Мындай Bıçakları mene. бычактары бар, запасы мына. Zapas bıçakları. Туугандар, 4 бычагы бар экен, запасы. Азыр буну срочно номерин калтырам, силер чаласыңар. Мындай жакшы аппарат көп издеген көп. Бул акамды алып кетсеңер, кийин мени курсаң кылат бул брат. Мына. Номер телефону. Жазып шу эки номерге WhatsApp болсо WhatsApp'тан чалып. О. WhatsApp Билайнда WhatsApp бар экен. И өткөнкү видеодо көрбөй калдыңар билбейм, чугун де мен тарттым. Алдыңкы видеодо. Ошо комментария турат, ошо эле, ошо видеонун астында турат. Канча эле? 8000 сом чугун. 1.70 размер. Туугандар, 8000 сом ушундай чугундагы бар. Так, номерин калтырып койдум. Рахмат ака. Мына сатылса барын берип коебуз ака. Иншалла. Так, мынаны канча деп атасыз? Бу самодельный да? Канча сом? 4000 сом ака мына туугандар. Чоңдон. Бул зал комнаталарга уже эме алып кое берет, э? Сууду заправка кылып иштете бересиңер ке туугандар. Майда рахмат ака. О, моторун ям сурайсыңар чалып өзүгө. Так, достор, бу жакта ванна бар экен, 5500 сом дейт. Чугун экен бул да. 3-өө, 4-өө бар экен. Так, мен сиздерге тартып коеюн. Сиздер сурап алып кете бересиңер. Нерде көчкөнү бар экен бирөөнө. Бирөө таза эле экен. Мына жакузиге окшош дагы көчкөн жери көрүнбөй атат, тазага окшойт. Так, азыр абаны тырыштырабыз. Аба, занятписиз? Бул ош печкасы бар экен. Канча мына ош печке? 20000 сом. Анан аркы печке канча? Мынасы канча? 15. Так, мына 9000 сом экен туугандар. Мынасы 15000 сом экен. Ош печкаларда номерин калтырып. Мына күптөрдү айтың баасыны номер. Күп канча? 1-чи, 2-чи, 3-чү? Bu giner güppes. 7000 сом. Bu 3000 сом eкен. O akfa eşikleri var eken dostlar. Анын размерин сурап. Двери сколько стоит двери? Satıldım 5 milyon. Ha, satıldı. 5'ten satılıptır. Так, продиктуйте быстро номер. Сварка аппаратында көрсөтүп коеюн. Элдер көрүп келересиңер иншалла. Номерин азыр колдон келгенче алып калтырып кое берем. Клиенти бар, шашылып. Так. 3 единицы. 111 268. 268. Болду, ушу авамга чалып, башын оорутуп дейм ала. Мына бүйүмдөрүн тартып койдум. Так, туугандар, бул жакта килемдер бар экен. 1,5 сомдон дейт. 1,5 сом выбор размери ар кандай дейм, бул жер. Бардык 3-2ден көбү 3-2 экен размери. 3-2 размерде экен, сонун. Так. Мына бу жакта дагы бар экен, кара балталар экен көбү. 3,5 сом. Аял киши сатып атат, туугандар тоор үчүн. Мына номер сиздикиби же? Bu arabanın nomeri okşayt. Nomerini kaldırmayız. Ayal kişiniki kelip şu yerde şunday 1,5 somdan dediniz Ece. 1,5 somdan gilemler var ekemde. Tak, buna meni sistramga жаңы gilem gelip kaptır da. 500 somdan çıkar berem maga dep atat. Sizler alsaňar. 500'den çıkar beretken. Kança som? 2-3 razmer oşu. Komplektin kança versek olsun? 15. 2-3, 15 eken. 2 daroşkası hem var ha? Onu kiçinekey daroşkalarımın. 15.000 som.
2'ge 3. 2 штук. Şunday gilemi var eken. Tak. O töşöktörü ham var. Buna moşol ayaldı magazini bolot. Körüp koyuңuzдар. Ayting nomeringizni. 708 men 708 971 971 225. 225. Alavuz satamiz. Alavuz sata büyümдөр alat na mebel belabetler gilem kalganını satat. Satat. Buna neç bul? Çöp ha? Yok ne bul? Bu makanım. Мәкә мәйдәләйт. Мәкә тазалайт. 2000 сом мәкә тазалай турган бар екен. 5'te. Соны ичкәрсен тартып коюн бу эже. Так, достор, мына. Көрдүңөр. Мына номерин калтырып койдум, мына оям. Сонун экен, достор. Бая гилемге комплект кылып алсалат турган уголок бар экен. 2 пуфиги, столу менен басын эми бир сурап аласыңар десем, жок, мынере 17 000 деп жазып коюптур. 17 000 сомго шундай комплекти бар экен. Достор. Шундай. Мына сиздер каналга лайк басып, катталып коюңуздар. Туугандар, бул тамаша эле болуп атат. Эч ким акча бербейт мындай реклама кылып жүргөнүмгө. Силер үчүн, эл үчүн эле тартып, кулай болсун деп, сатып алсын деп тартып коюп атам мына. Силерде ошо лайкыңарга иштеп атам. Таркатып видеоду группа, WhatsApp, Telegram ар жаңы чыккан видеону таркатып турсаңар, элдер үйрөнүп калат, көрүп уже. Биз базарга 20 000 сом. Туугандар, мына 20 000 деп атат экен. Ушундай. Бул аялда өтө көп бүйүмү бар. Алат мындай домашний мебель, уголок, диван, гилем бойча шу аялга чалып сатсаң арам болот. Номерин калтырып койдум. Сестра, спасибо вам. Мына гилемдери туугандар, мына эми ошо аялды гилемдери. Номерин калтырдым. Кылы бар. Гилемдер, мына чоң гилемдер. Чоң гилемдер канчадан болот? От до. Азыр достор. 5'ge 3. 5'ge 3 канча сом? 6000. 6000. Мынасы? Bu 4'ge 3. Bu 4'ge 3 канча? 4000. King Başka 1800. 1800 5 metr 1800 arzan. Ana ahırdagi palasımız 1000 so'm. 1000 so'm. Alam çoğun eкен, ha? 2'ge 3. 2'ge 3 çoğun. Bunalar ham 1000'den. Bular ham 1000'den. O жаңысы? Adiyallar al 3000 so'm. 3000 so'm жаңысы. Adiyallar 1000 Şu so'm. sestra номеріңізді қалтырып қойдым, ha? Так, берсе ким жазды мага комментарийге дагы бир жолу тартып, басыны билип, азыр номерин калтырып коем. Ошондой комментарийге жаза бергиле эмне керек болсо. Так, баштадык эже, мына чоңуңуз башыдан. Канча эле? Айтпай коет азырчы, кетип калам. 4000 да өтө. 3800'den berem. 3008. Кийип келген болсоң, жокмун да өтө. Men sen aytdim. Андай эмесе 4000 сом экен. Так, кийин. Originalı bu. Мыналар канчадан? 7000. Эже? 2600'den. 2600'den сонун. Бул 2600. Так, арзанрагын көрсөтүң эми. Кымбат, арзан, дагы арзан. Мыналар. Бул 1500 сомдон. Мод. Настоящий керзак экен да өзү материалы. 2000 сомдон жаңылар. Так, мыналар 2000 сом экен туугандар. Жаңы кийилбегендер. Мына 2200 сом мына. Kiyilgeni 1,5 ming. Кийилгени 1,5 ming. 2200, кийилгени 1,5 ming. Мыналар ham 2000 сомдон экен туугандар. Берсалар. Учепленный. Бул эжем ушундай берса, униформа сатат. Мына туугандар. Формаларын көрүп атасыңар, бушный жаңысы ham бар, бушныйсы ham бар. Алар 1000 сом, 1,5 ming, ошондой, а? Булар 1000 сом, 1,5 ming. Так, мечталары бар экен, мечталары 1000'den бе? 1000 сом, наркы обогревательдер 1200 сомдон. Азыр номер телефонуну алам. Сиздерге калтырып коем, айта бериң. Достор, 771 менен 06 86 06. Ошо номерге байланышып. Цена договорный. Сүйлөшөсүңөр. Доставкасы болсо, доставкасын сурап, өзүңөр билип аласыңар. Рахмат. Тугандар, мына. Орус базарыбыз автобегетти, мына автобегет.
Автобек бекет жанында жайгашкан. Поезд жолдон бул жакка жүрсөңүз базарга чейин, Тоок базарга чейин өдөгө карап жүрсөңүз, нормальный. Ушундай суббота базар күнү Чал Абад шаарында болуп өтөт. Бул орус базар. Барахолка, ярмарка туугандар. Бул жакка келсеңер, Данияр өзү мына бытовой техникалар алып чыгам. Игрушкалар бар, чачыктар бар оптум. Акырына эми мына сама реклама кылып, өзүмө реклама кылып коеюн сиздерге. Формалар келет, мен өзүмө реклама кылып эле тартам бул базарды. Ар дайымчы. Кой өзүмө тартпайын деп. Так, газ баллон 3000 сом болуп атат, болуш мына чоңдорду. Так, кир машиналардан азыр менде мынау бар, Bosch 6 килограмм. Таза немецкий, Москвадан келди. Эч кандай ремонт ишин кылбадым туугандар. Болор басы 16000 сом. Так, бул жакта Samsung Diamond бар, 6 килограмм, корейский. 16000 сом бул дагы 6 килограммдык. Мынандай сенсорный плиталар келет атат. Азыр менде 150 калды. Жолдо дагы бар, келет иншалла. Бул чоң 60-тыгы 14000 сом дейли атат, кеми бар кичине. И мына 8500 сом туугандар, мынандай көздүк плиталар 8500 сом. Так, бүгүнкү ассортиментим анча азайып калды, көп бүйүмдөр сатылды. Достор, эртең менде силерге өзүм местам тартып коюш дайчысы болууда. Мынандай картиналар дагы менге келет туугандар, өзүм оптумга алып келем булдай картиналарды. Оптум алам дегендерге ценаларын сүйлөшөбүз. Розничный ценаларын айтып өтүп кетейин. 2200 сом, 3000 сом, мына чоң 80ге 120. Чоңдор. Мына кичинекейлери 1000 сом. И мыналары 2000 сомдон туугандар. Мына көрүп атасыңарбы, бул Гобелен картинаны билгендер болсо, бул Гобелен картина Китайдан чыгат. Москвадан келген мага жаңы картиналар бул. Ушундай достор, видеом жаккан болсо лайк кнопканы аябай басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбагандар каналыбызга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар. Мен номер телефонум видеонун астыга жазып коем, акырына чалып реклама боюнча чала бересиңер. И бая бүйүм керек болсо, бытовой техника керек болсо да WhatsAppка чалгыла, сураныч силерден. WhatsApp номерим рабочий номер.